إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan hakama Islam, alhamdulillah, yarinesab kita niyo hajaman na to ini. Waktu singguro na to mulia, amin yari dimihil na isab kato pangadjian sarta pagpatuntum sa Allah Ta'ala. Waktu ini na murah-murahan yang kamu na imaalok kamu amoy in tagama dumauhat sin sarayaw-rayaw nikmat ding Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa Allah Ta'ala amoy in manayhog kita ni marayaw waktu ini so karena sa lingkat-lingkat maudu lang ta amoy in hiril kato siguro na to kalasahan itukbal ko kanyo wairun na wayang dangkan Sheikh Haider Buddin wal yatafaddal siyadatuhu maskura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga umat Islam, maas na mo masin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga palanggungan mulia yari nisab kita niyo biyusan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu amuin makapaghamatungan harun ini ha maniu tiyo dihil katu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu bang mayan papagbarakatun niya iban kuma kita niyo kapaiddahan sin waktu maniu tiyo ini amuin maniu tiyo dahing hama kiapahaman sin kami hikapasampay namo papinaybayan sin muslimin harum ini dahing nakahalawm sin hula na to ini sambuanga sambil pa intar Philippines sambil pa makagawa insyaallah Subhanahu wa Ta'ala suara sin kami haparihalan pagpasampay sin kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang mayan murah-murahan in kita niukatan halom ni'mat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pagsarang syukurkan niya sin mga ni'mat hiyanug harak niya kato ini ibaning katan kijut ko hibal sin kita niyo pahinang marayo bang mantung basan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabmayta in Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan sin kita niyo Rabbul Alamin jia janjian niya in katan sin hisiyo in magtaat kaniya iban magtaat para akan sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin paglundang panun iban sin mga sila amin kihanug garaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ni'mat deng naman hajumlahan sin kanabihan maka jumlah siya atau kana jumlahan sin mga siddiqin nagmunakun pa kanabihan labi-labi para Rasul sallallahu alaihi wasallam maka jumlah siya iban sin mga syuhada amin mga sila naligad pagparang karna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala atau akan habukun na ring mga darajat yadto misanda ko man hadarajat si mga mukminin amin wala nagbati laul himinang harakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala labay habitikan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mga sahabatul kiram ajma'in, mga kamasan mulia, mga palangguan harama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahal ga tuud kanila. Mahal ga tuud kanila imma kapaglundang panun iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yuti'illah war rasulah, wa man yuti'illah war rasul, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لون سن الله سبحانه وتعالى hisiyo-siyo lang niya
in magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban magtaat pa Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ummat ini, in magtaat pa Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin mga dia akan sin Allah ta'ala ruun kaniya, iban sin mga bitikan mapatut na to subay hati niya amuin urulun, iban sin katan uno pen sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaus-gausan hinangun na laung sin Allah subhanahu wa ta'ala sila natin mga manusia amin makaagad hajumlahan sin mga manusia amin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala yanugharaan ni'mat hati niya intao magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban magtaat pa Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila natin mga manusia amin makasud sila hajumlahan sin mga manusia isab amin yanugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat hinda suy marane maglundang panun lang sin Allah subhanahu wa ta'ala sumasa na ring hajumlahan sin mga kanabihan marane maglundang panun atawakan sumasa na lang ring mga jumlahan sin mga siddiqin Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu panghu si mga siddiqin atau akan makasud siya jumlahan sin mga syuhada, mga syahid, atau akan jumlahan lang sin mga umumul mu'minin, sin mga amin mga mu'minin na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung Ibnu Kathir na kitab niya unin makna lang sin wa man yuti'illah war rasul samil pakahinapusan. Laung Ibn Kathir ay man amila bima amarahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluh وترك ما نهاه الله ورسوله فإن الله سبحانه وتعالى يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم ثم أثنى الله عليهم بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لمسن الله سبحانه وتعالى وحسن أولئك رفيقا سلانات تلونين منغمانو سياسة ريو نمرام مغلندang panun لون Ibn Kathir معنى سن آياتين كتان amin hambuk ayat siabut sin Allah subhanahu wa ta'ala aylaw nga hisisiyo tain magkaihinang harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sindakan sin Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban tinggalan sin manusia yaun in pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala iyon pianglangan sin Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunnal tur in Allah subhanahu wa ta'ala yuskinuhu dara karamati hibutang nasya sin Allah subhanahu wa ta'ala papaghula-hulaun hahuhulaan kakkal hahulaan mulia munin surga wa yaj'aluhu murafiqan lil anbiya ampas yalong niya ini paagarun jaha jumlahan si mga kanabihan maglundang panun magkadto karelam si surga masannang masya Allah atawalong yabang bukun din dito ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون mahulay nga rin mga anbiya amunay sabi mga sumunod nga mga siddiqin in makaapas madto pamatas darajat maka jumlahan sin kanabihan makaakad day sabsiha jumlahan sin hisin mabawat nga kanabihan sab nakaliw sa nga darajat sin amin mga kaibanan ini Ampas makapag-agad maglundang panunay sabihin sin mga siddiqun. Ampanisab siya makapag-agad maglundang panunay sin mga syuhada, masya Allah. Ampanisab siya makapag-agad maglundang panunay sin mga amin mga mu'minin. Hinda siyulong Ibn Kathirin pagyan mu'minin. Amin mga mu'minin. Amin mga tao naghinang sin amal salih. Amin mga tao marayaw in laum sin pangatayan nila, marayaw in nakatatapok niyat nila, iban marayaw in kakahinang nila kikita sin manusia sin mga malaikat. Sila ti mga manusia, ampa sila laung niya
miyulliya sin Allah subhanahu wa ta'ala biyantug ha ayat niya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuti' Allah war rasulah fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sila na inilongin mga jumlahan si mga manusia sa rayaw-rayaw muna lang yung mara maglundang panulam si surah, Masya Allah. Allah marzukna murafaqatahum. Nakaminsan long si Aisha radhiyallahu anha, hariwayat si Aisha long niya, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي وأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فلا أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية وقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Long sin Aisha radhiyallahu anha kita mukailun amin hirs long sin bahasa Arab amin tuyuk nila sin mga sahabat yaun bukun sadja bayak nila tuyo maglundang panun hakabuhi hadunya susah nila pahad lawakir tindik nila mara maglundang panun ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long si Aisha radhiyallahu anha hambuk lang ya waktu di matung longin hambuk usug yaun namin tau malasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long nya ya Rasulullah ritnya kasandalan feelings ni long sin bahasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah habibuna صلوات ربي وسلامه عليه حبيب وهو محبوب لدى الناس جميعا. لو سنتويون يا رسول الله إنك لا أحب إلي من نفسي والله لن يا رسول الله إكونان manusia pinakalongnya kalasahanku misan penbaranku malasaku kaimu labi ibalongnya ya Rasulullah mahal ga kau kaku malasaku kaimu labi reng sin lasaku ahliku iban sin pangartaku katan iban mas malasaku kaimu leng deng sin anakku bigi jantungku gimu adeng ha pangandangan sin asawaku mas malasaku kaimu labi reng hakatan ini misan penanakku banga kulongnya Rasulullah bayi masih takulongnya pagsabutun kanila katan sadia kulongnya maka sandal sehingga longnya rumatung aku matun kaimu ka amin kakitaan taka wallahi in pangatayan kolongnya ri selongnya tumunong sehingga amin kakitaan kolongnya sin mataku bang maunu-una kau iban sin amin lana belongnya kakitaan tako Masya Allah lasa sin tau hambuk para Rasul sallallahu alaihi wasallam salongnya bang akulongnya pagkatumtuman ko yung kamatay mo iban sin kamatay ko iban sin kamatay mo nagbidda langnya ya Rasulullah bang takbang ko katumtuman yung kamatay ko kuno ako mapatay iban sin kamatay mong kuno ko mapatay. Kaingatan kulongnya ikaw yan bang kau mapatay makasud kau surga. Ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala darajat mo maglundang panon kami si mga kanabihan na kauna rin kayo. Ampay na kulongnya ya Rasulullah inki hanggawan ko mapatay. Uspasuro na ko sin Allah subhanahu wa ta'ala surga inki hanggawan ko lang ya Rasulullah hindi tanakaw lang kakitaan so lang sin surga. Yatud siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa wala nagkahinyulin Nabi sallallahu alaihi wasallam kuno kabtangan. Sehingga di matungin Jibril alaihi salam siyabut sin Jibril alaihi salam pagpakuyag sin Allah Ta'ala hatau malasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasa sin Jibril alaihi salam in ayat long sin Allah subhanahu wa ta'ala
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Wala nagkahinyo lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jimawab hatau yaun malasa kani habiyatu nakalandu inlasa di mahimutang longsin bahasa in pangatayan ni singkin hawabaran sehingga bang si habay ni amin masabut ni Nabi sallallahu alaihi wasallam naglilingkod nagtitinog haunong kahalan di dayat tu mamarahi sehingga suway siya madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam pamasid kakitan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ballugan amin yaun kay luwayrun biyan hati niya sakit niya nanam atau akan marawin perasaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam masan yang pangatain ni kakitan na jen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sahabat tu na insan nang iman sin amin kinaman sin pangatain ni masusah siya bang sila makasud na surga makasudin Rasul sallallahu alaihi wasallam surga ibanin siya demikian amin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ada jumlah sin kanabain siya laung di nakakitan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam di mata biasa nin ayat sin Allah Ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya pamaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam patawiyat tu masih pakai barang sahabat. Nasakali biasa sin Jibril alaihi salam para Rasul sallallahu alaihi wasallam min ayat ampa ne biasa patawiyat. Biada sin imian in Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw ka masusah. Habihan mat sabdi mo ako kakitaan hadlong kiamat atau halam sin surga habia sin siambut mo in Allah subhanahu wa ta'ala jimanji in Allah subhanahu wa ta'ala jimanji hisi magtaat kaniya. Iban magtaat pa Nabi niya sallallahu alaihi wasallam, di na sila makapagbutas. But malainkan, makakad na sila jumlaan, sin kanabihan, amin mga sila manusia. Yan o garaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat, kanabihan. Iban sin syuhada, iban sin mga siddiqun, iban sin mga syuhada, iban sin mga salihin. Amunat tin mga manusia, amunat tin mga manusia, sarayo-rayo maram maglundang panong halam sin surga. Ini tumbas na. Ini tumbas na. Damik yan hindi habang sin gumi. Bangsad jaon panabi gumuha deng Rasul sallallahu alaihi wasallam mapuas deng kaniya. Asal mabait na kita maglundang panong di pahadun niya. Sa mabait ko maglundang panong hadlaw kiamat sin mga sila kanabihan. Bangaon pa sa mga tao na kapin. Deng naman haadlaw ini. Mga tao mabasagin pagiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao siddiqun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siddiqun pa Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban sin mga syuhada, iban sin mga salihin, sila na ini mga manusia sarayaw-rayaw maglundang panundi habawasin gumi. Amuin mga tao marayaw pini sin Allah subhanahu wa ta'ala, special manusia alam sin surga amin mga tumpukan ini. Bima'na in mga manusia ni mangdahi kay mo pasan ng kakkal halam sin surga. Hikasan ng day sab sin pangatay muri maramo sila maglundang panung besin namok sahabat yaw. In kuyag niya amuin kakitan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam biasin sa kaula-ula amunin palmatasin matani. Sa masusa siyari sila makapag-agad iban si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haadlaw kiamat atau halam sin surga. Imang ayat tu mga palanggon masin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala dayat tu amin long sin bahasa Nabi go inambok sahabat. Damikyan aun hambuk sahabat hi Rabi'a bin Malik al-Aslami siyabut niya long niya kuntu abitu inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فآتيه بوضوئه وحاجاته فقال لي سل فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود Long hi Rabi'a bin Malik al-Aslami hambuk long yadlaw hambuk dom long yarito ko nakatug long yaben habay sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nakapag-agad sila. Long ya kulongin magdarasin mga tubig ipag-ail si Nabi sallallahu alaihi wasallam singkayban hajat ni tukbal ko kani. Ununin ang utun si Nabi ben atawakan kijut ko bel jajakan nila Nabi sallallahu alaihi wasallam
Hasupay rin na maglug timindog limingkod magkawa sinunoy tukbal nila bihan. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na kami sa waktu tiukbal niya man sin tao yaunin hajat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nga tubig iban sinunon lang tawen pagkaon. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang mga ka tubi alang nga nagkhaddam ko ka kun khidmat ka lang ya ka ko. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sukat ka unon biya kabayan. Tinibang biya mga aun pangayon mo ka ku duaa atawakan mga sin atawakan haon sin ko lang yan. Tuk ini itukbal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa kita kau sin tao bukon opportunista. Apa kerajaan sin. Kita kau sin tao amin biak bukun hati na mahal ka kanilang pakarajaan dunia. Bukun mahal ka kaniya in amin tungbasan siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin biak mga tutungbas mani utuben dan mana pagkaon sin amin khidmat niya. Aun yan tawi mga aun pungon kay mo biyan kay lutun katan na sa biak mga hinangon. Sakali inlas niya to mga karilan siya pulag-pulag misya na ni pagsukay ataw kan misya na kung mga uno-uno. Ataw kung mga makaon biyan dun halima mo biyan mga ini piyupong. Ataw pagkaon biyan alam siya rep mo biyan mga piyupong ataw uno mo biyan. Sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam way nagpikasin maluog sila. Way nagpikasin majulja na inbaran iban sin ruh iban sin masa gindu. Way nagpikasin kataan uno-uno luog iban sin karu jagahan iban sin hapdi tahanan. Way makaddam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nung si Nabi sallallahu alaihi wasallam kiobserban nin tao yan biya dagbus. Atin niya katan nin biya amin di hinangon bihan na Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi sa maluog. Nung si Nabi sallallahu alaihi wasallam sal. Langin sukat ka. Mga kato sukat ka nin biya mga kabahan mo hajat ka ko hitong basukay mo atawakan nin biya mga kabahan mo. Langin Rasulullah wayron dalaway. Wayron dalawang niya ruwaing pangayon ko kay mahambok da. Pangayon ko lang kay miibot yalang ya Rasulullah. Amin makapaglundang panon sadya kita makaagad ako kay mo halam sin surga. Amin hati nari kita magbutas deng haadlaw ini atau harum ini. Butas kama tairakuman halam sin surga mas siralang ya be ini namin be hati niya. Amin pag-agad na to ya Rasul di mo kami hati na butasan ni mandi kita na makapagbutas. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam awagay radalik. Lang ya wayrun na ring hat tumurad to. Lang ya huwa dak. Lang sin tawi to lang huwa dak ya Rasul. Lang ya murad to lang ya Rasulullah. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ما في مشكلة. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam okay. Okian kunayat tu salong ya tabangi sajak wa khin hawabaran mu yan. Pataura sadjen sujud mo pa Allah subhanahu wa ta'ala atasan tanah kaulongnya in makapaglundang panung kita hadlong kiamat dalam si surga insyaallah. Hati ni mga kamaasan kalasahan. Mga palanggun ha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Di dakitan yung makapagbutas iban sin kanabihan. Labi-labi Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di daisab kita yung makapagbutas. Iban sin mga siddiquna wa syuhada wa salihun. Sehingga amuin subay na tu pata urun ni sabin sujud na tu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sab amat tun qualification makapag-agad ka o iman sin mga kanabihan iban sin siddiquna iban sin syuhada wa salihun. Singwa niya mangabi-ngabi ako pagin hawabaran ko labi-labi iban sin mga hisyo na in nakaabot nakarug sin suara na mo ini andu kay lumamaas na mo tay mangut na mo kalasahan na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala janji yan ka to sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam law ni hambuk sahabat at tulong niya fa'inni fi nafsika bi kathrati sujud tabangi sadya kulong yaro na hinawabaran mo insyaallah makapaglundang panung kita long niya halam sin surga tabangi sadya wagin hawabaran mo patawra sadya sujud mo pa Allah subhanahu wa ta'ala inyat to sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam janjian niya sa in hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun sadya siya manunjuki pahambuk sahabat agad nin ummat niyan kata hari nabiyat warakala makayan kita lungo sahabat ni siya sahabat in kita niyo bukun taib lumag kuno kita hadith amin lapain ummat niya kata hariwayat siyabut si Ibn Kathir kitab niya longnya kakitan mulongnya sahih sahih Bukhari wal masanid wa ghairiha iban sinunun na mga kaiban ng kitab manunjuk ya hadith amin riwayat si mga kamatauran sin sahabat mutawatira bunal tudlong ni Nabi sallallahu alaihi wasallam na
naasubo siya. In hadith bini long anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam suila 'an ar-rajul yuhibbu al-qawma ولما يلحق بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال أنس بن مالك فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. In hadith ini menunjuki paamuin hisio in malasa pa kauman kalasahannya maka paglundang panun sila hadlong kiamat dalam surga misan pa wala niya abutan wala niya kita. Long sin hadith na asubulong yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaminsan hatungod sin manusia, hatungod sin ambok uso. Malasa pa mga tumpukan niya una, tinatao marayaw kanabihan ni Susuna. Sa wala niya long niya iabutan wala niya kita. Uno long yan magjatukan ni hadlong kiamat. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab. In manusia yan, makapaglundang panun ha jumlahan sinhising kalasahan ni. Bangin tao yan masub maglundang panun iban sin mga tao mangi na wayron day sab ligtasan niya bang bukun makapag-unay-unay day sab sila halam sinapinar ka jahannam wa na'udzu billahi min dzalik. Bangin tao yan malasa pa mga tumpukan sin mga manusia nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalasahan niya misan wala niya yabutan wala niya kita sa diumog niya dahil hasimod sin mga ulama nabasa niya katas-katas sin hadith ni Nabi sallallahu alaihi wasallam himinang siya sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala labibitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam limayu siya pianglangan sin Allah ta'ala laway sa pianglangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sila natin mga manusia. Amin makakada jumlah sin kanabihan iman sin mga siddiqin iman sin mga syuhada wa salihun bima'na bukun saukatin kita niyari malayo na pazaman sin nabi pazaman sin sahabat iban sin tabi'un hindi na ko makaagad ha jumlahan sin mga silet hadlong kiamat bangin kaunan sin kita niyo biya sin nasihat sin nabi sallallahu alaihi wasallam ambuk sahabat law niya fa'inni fi nafsika bi kathrati sujud pataur law niya tabangi sadja ako hadlong kiamat amin hikatabang ku isab kay mo ini nitabang mulay ako abhiaun in pataurun musadja lang yung sujud mo pa Allah subhanahu wa ta'ala atasan ku nalong yan makapaglundang panun kita hadlong kiamat insyaallah alam si surga masan nang insyaallah. Mga kamasan kalasan mga palanggon haga masin Allah subhanahu wa ta'ala nasabut sin Aisha radhiyallahu anha nakaminsan لونيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير لون سن عائشة رضي الله عنها نسبت لونيا سن النبي صلى الله عليه وسلم نكمين سن الحديث لونيا ويرون بالونيا همبوك نبي amuin dumatung maun kaniya in malakul maut hati niya igun in ruh niya patayon na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala upang umulan dihil kaniya wairun palong niya hambuk nabi in matangsu daing kaniya in ruh niya sahingga law niya ri na ahipakita sin Allah ta'ala kaniya in amin lilingkuran niya iban hastana niya iban sin tempat niya halam sin surga thumma yukhayyar ampa siya lang ipapagpinyon haun mo kaw isin kabaan mo mara maglundang panun biya in katanya tipa ini asubo na sin Allah subhanahu wa ta'ala bihat tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long sin Aisha radhiyallahu anha falamma ishtaka wa hadarahu al-qabd ghushiya alayhi falamma afaq khashiya shakhas basaruhu ila as-sama' thumma qala ma'a alladhina أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى قالت عائشة فعلمت أنه يخير لو سن عائشة رضي الله عنها هوقت لون النبي صلى الله عليه وسلم دون نقل لمبا بهان سنgi parasahan niya nanam niya agun
Amo na yaon lang niya in waktu sin amo in mu'i na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya na naman ko na lang niya in amin nanam iban sin amin style sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam maunanin ini parasahan ni lang niya wa hadarahul qabd amin sungsung na biyantang suun sin malakul maut lang niya biyanin amin ini ruh niya nalawa lang niya Nabi sallallahu alaihi wasallam sayo na pangsan siya. Kaya na naman nung sakit amin pag nanamun si Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit kamatay lang simbahasa. Salong nga nakabulat man yung mata na biya nakabati man siya ring habit to parasahan. Imatud siya lang nga patasin langit biyan. Hati niya biulat si Nabi sallallahu alaihi wasallam yung mata niya patas. Ampas si imin lang nga ma'alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. وحسن أولئك رفيقا أم بدموع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. لو سن عائشة رضي الله عنها هوقت بيت من parasan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam naglimpa-limpa sakal nalawa sa ilong hasayo pag sayo na ilong iban imatud siya patasin langit tinibilat ni mata ni ampa si imian ma'alladhina an'ama Allahu alaihim. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam siya nasambut nin ayah ampa siya nakain lang niya paakara ko makato paakara ko jumlahan sin mga kanabihan iban sin mga siddiqin iban sin mga ini syuhada iban sin mga salihin iban sila natto lang yan sa rayaw na lang yan maramag lundang panon halam sin surga ampa dimuain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfirli warhamni walhiqni birrafiq al'ala. Long niya, ya Allah, ampunin pardusahan ko. Iban kalasahi ako. Iban long niya, pa agara ako long niya, pa mga silayat to. Rafiq al-a'la. Long ibn Kathir. Long ibn Hajar. Ima'na sin ar-rafiq al-a'la. Amun long niya, humul madhkuruna fi surat an-nisa fi qawli ma'alladhina amallahu alayhim. Long ibn Hajar. Lang ima'na sin rafiq al-a'la. Siyabot sin Nabi, hadith ni haduan niya, misung na siya mapatay. In mana lang niya sin rafiq al-a'la amunin nasabbot lang niya amin upat tumpukan si mga manusia alam sa surga sa rayo-rayo na dahong maglundang panon. Kanabihan, siddiqin, syuhada, wasalihun sila na lang yung pagyan rafiq al-a'la amin siyabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawiyat tunim parasahan niya naglimpa-limpa na sin sakit kamatay di mo apay Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala nangayo kaampunan iban nangayo mikiulong malainkan in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam yampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusan niya nakauna iban pardusan niya sung niya pamahinang in konsum kunisa yampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala malainkan hambuk sering kanabihan siya piyang ngayo niya pa inamuin makaagad siya jumlahan sing kanabihan maglundang panon iban pa sin mga siddiqin iban sin mga salihun iban sin mga sila syuhada iban sin mga salihun hati ni mga kamasan kalasahan mga palanggun masin Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nagpasada umat niya wala nagpasada umat niya. Bangin Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk deng mga nabi iban jumlah sing kanabihan bima'na in mga salihun in mga siddiqun wasyuhada wasalihun marani ray sa maglundang panon. Hadith sinambuk sahabat siyabot ni Amr bin Marrah al-Juhani long niya jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الصديقين والشهداء من الصديقين والشهداء
Riwayat sinambok sahabat si Amr bin Murrah al-Juhani. Laungnya rimatong pa Nabi sallallahu alaihi wasallam inambok usul. Nangasubulong niya, ya Rasulullah, kita mo kalongin hal ko bangin kaunan ko magsaksi ako at sumaksi ako pa Allah subhanahu wa ta'ala magsyahadat. Sinbunal-bunal tudwairun na mapatut pagtagipunan na Tuhan ka sa bunalan bot malainkan ikaw ya Allah. Tayo na bot malainkan Allah. Iban long niya, sumaksi ako ikaw ya Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad ini ikaw Rasul niya. Ubus long niya tinitindog kulong yan ay sambayang 5 waktu. Iban long niya hitunay kun zakat. Iban long niya puasahan kun Ramadan niya. Iban long niya sambayangun kun tarawih niya. Iban sinuno pa long niya in tahajud niya. Daing haun wa kulang ya jumlahan makasud. In janji ka niya. Si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min as-siddiqin wa syuhada. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Darajat bang mo kitaon mga jamaah. Bang mo kitaon umat muslimin. Bang mo kitaon niya kau maas ko kalasan niya kau taymanghud kumulya. In pagsambaya, in pagnagsaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iwan sin pagsambahayang 5 waktu, iwan sin pagtunay zakat, iwan sin pagpuasa Ramadan, iwan sin pagtarawih niya. Wala pa isang nakasudin haji. Ini. Laung sin sahabat, laung yamo, ya Rasulullah, wang kulong niya mahinang nin 5 ini. Ato yung siyabot niya ito. Haun ako jumlahan makasud. Laung niya rin nga siddiqina wa syuhada. Uintasin darajat makasudin tao yaw. Dahil nga jumlahan si mga tao nagmunakon. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nang himutingi kaniya. Iba sin mga tao amin na parang sabi lang niya ben hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jumlah siya rin nga ito. Aw bukun kain 5 ini hihinang na ito. Bukun kain ini matarang asal kaya ito iban titindog sin kita ni iban hihinang piyapuasahan. Bima'na bang mo kitaon mga palangguan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun mustahil. Pa Allah subhanahu wa ta'ala in pajumlahu ni sabin kamu iban sin kami iban kita niyo katan. Hajumlahan na kasing kanabihan bang bukun mapatut din dito kanila. Kalu-kalu hadis ini sebut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin biya sin hinang sinambuk sahabat yaun makaakad siya jumlahan sin mga siddiqin wa salihun. Awa syuhada. Bukun mustahil. In pakarajan ini hiril katu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Bukun mustahil pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin in katan sin nakakahinang nakahihinang sin rukun Islam 5. Iban sin namarat saya sin amin mapatut parat saya hun wajib rukun iman unum. Iban pasin kasunnat-sunnatan kakausan hasunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukun mustahil. In makapag-agad kita ni maglundang panuna jumlahan sinasabot upat sila ito. Jumlahan sin kanabihan. Iban sin mga siddiqin. Iban sin mga syuhada. Iban sin mga tao salihun. Mga kamaasan kalasan. Mga palangguan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salihun. Amin mga tao. Nagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin marayaw. Inniyat nila iban sin daghal nila iban sin wairun kuto papagkahi manusia iban lamilay papagkahi muslimin. Wairun dugal papagkahi muslimin. Buat malengkan misan aun dugal ang pangatay niya dugal karena Allah. Iban lasan niya patay mahud niya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iban himinang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labing kawajiban subay hitunay. Iban sin mga kakausan subay hinangun. Iban sin mga kasunat-sunatan sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin bangman dilan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya iban sin kasay hahitindog na tindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban lumayo dengan yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dalamnya tumakamasan kalasahan. Wairun daruwaing bangbat sabin kita ni mabak datud sumud surga. Iban mabaya datud hati ni maglundang panun. Iban sin mga kanabiyan. Iban sin mga sila siddiqin. Iban sin syuhada wa salihun. Wairun damahinang sin kita nut malingkan. Habia sin siyabut sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In pataurun sin kita niyo. In sujud na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sujud na to sambayang 5 wajib. In sujud na to sambayang rawatib. Amin mga sunnat mapuas na ka sin sambayang wajib. Yan sin wairun pa. Iban sin mga sambayang sindum. Iban sin mga kaiban ng paununo si sujurun pa Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalam itu mga kamasan kalasahan.
murah-murahan bang mayaning kita nugatan. Hanugaraan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin dayaw pamaranan. Iban sin amuin palayon sin Allah subhanahu wa ta'ala yang sakit dengan pamaranan sin kita niyo. Iban wairun pananamun sin Allah subhanahu wa ta'ala rin kato tanyo liso. Amin hitindog sin kita niyo indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay. Habitikan sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang biya din pagtagipon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya isab dilan niya kita niyo tungbas amuin karayawan dunya iban labi-labi na makapagunay-unay iban sin mga sila nasabot sa ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin anbiya iban sin mga siddiqun iban sin syuhada, iban sin salihun, dan dalam itu maka masan kalasan murah-murahan, papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu sin kita ini, amin maka agad kita ni jumlahan si mga sila itu hadlaw kiamat alam si surga insyaallah, dari pasampay namun sa salaman namo kanyang kataan, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito na yung sa lingkat-lingkat pengajian, amin bang na to ito ini tiyaw marayaw alam sin pangadnan na to, alam sin jantung na to, sarta piyaga ang gautaan sin ginawabaran na iniangan nangan na to, amoy kasannangan lawi-lawi na to, kasannangan naglundang panon iban sin mga kanabihan nasabot niya kain na dahil dito amin upat tumpukan nito sarta na simpangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy niya nganangan sin kamatauran din kato taniyo amoy sampay aon pa makapag angan-angan bihan long niwang baha ako isab amoy in pialahil na sin Allah ta'ala timpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakakadaman ako sin amoy in kakahinang din hapanagnaan nito bihan aon mag-angan-angan si mga bihad to murah-murahan ito angan-angan sadya sa sumakawain kita niyo suway na ito paganggautaan insyaallah amuin lawi-lawi na tuod amuin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dito hadto amuin di man jari tinggalan in pagsambahayang amuan tureng ha mga piangayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daw niya tabangi ako sa sumakawa biyada kita iyan tabangay baran mo baran mo in tabang naroon na yan sabab na in Rasul Walawi-lawian neng kanya. Insyaallah ta'ala. Murah-murahan mga katautay manguran. Salam doan hadya kanyo katantan. Hamang nga sila amoy deng hapanagnaan sin programa na to ini. Amin wala nagbati lawol. Ini wala miumutas long ta. Iban si mga kaibanan. Amin mawaya lumamod insyaallah. Makapagunay-unay kita nyo katan dito hadarat sin Allah Ta'ala sarta simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababing mga hinang na to ini na magpasampay sin kalam sin Allah Ta'ala iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lamod siya ini ring ha mga halaman sin surga insyaallah Ta'ala yari nakabutang haamoy ini bawaan sin amil stawer ini na salam doa na pakatantan iban na sinamin tagda po sin lokal ini yari kita pialamod nila dahil di haamuin lokal-lokal nila insyaallah pangman murah-murahan in sila amuin tungbasan sin Allah Ta'ala pakarayawan iwan paluhayon kanila in biya mga pagkabuhianan nila iwan kasannangan dahil di haumini labi luban na to hadlaw akhirat inya to pakatan na in panghindu asin kami katan murah-murahan alaw kita niyo kasannangan katantan din dia dunya sampai pa adlaw akhirat sibu dahalaw man sinula na to ini sampai madto pa amin nakalayo na pa mga hula Arab hula Islam salam doa kanyo katan mga katautay manguran sarta pagsukur pa Allah Ta'ala muna damikian pagsukur kanyo sinyan kamu amoy in simusugpat kamu insyaallah Ta'ala papagbarakatun katutan niyo in waktu ini balik ko pagurun na to mulia in waktu kaluaw ni sabi ang mga kabayaan niya pa sampayan para ito pa. Alhamdulillah magsyukur pa Tuhan si mga sabot mo tinayanyat to sambatan na di nalihan yung guru ng kalasahan Tuhan Jack in biya sampay niya to sa salam matun kinukatan lang naman halam sinhula na to ini pa atin na matun pa buah hula ando na asal da pila atin lecture na mga natake-take katan dan mga marakiz
Iwan sing kataw tayo mo dito insyaallah hari na mo natin na masabot magbalik kataan kaingatan niyo in pagpasalaman sin kami banindasyon naman dito na pula murah-murahan mo man pagbarakatun sa Allah subhanahu wa ta'ala in atin niya pangarta sin kamu iban sin natin lugtog-lugtog iban din dito iban sin pagbarakatun sa Allah tayong kabuhi no rin dito insyaallah amin masing-masing kamu di magbati laul sin pagpasampay sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala rito na wala yatun na iban sin natin niya paisal hindi ang mga mahinang niyo karagan biyan ang mga muslimin yari ha wala sin kita insyaallah labi-labi in Ramadan nagdurunggo-dunggo na katutan niyo maray hati ko di na mabulan ito na kalau mga hati niya di na mabulan pag mga kira-kira hanggang insyaallah in Ramadan insyaallah ini magdaratong magdurunggo-dunggo na kato ang kanin doa sin kita niyo Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan insyaallah amin bagaimana kabutuhan pasin Allah Ta'ala ini pangumulan to pa Ramadan insyaallah maka pag-ibarat pa kita niyo iban aun pa bonus sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tiyatakaman ya khairun min alfi syahr bidnillah subhanahu wa ta'ala bagaimana madawat sin kita niyo in amin atin na bonus sin Allah Ta'ala insyaallah demikian salam doa pakatan yari halam sin daerah sin Zamboanga amin atin ya wala day sa nagbati laul nagsandal sin karu amin hati niya maka dungdung saja sin amin ini programa sin kita niyo dungdung bukan saja hati niya dum sin kami harum ini so demikian salam doa kanukatan iban bangman salamat sin Allah Ta'ala kaguron nato alam sin daerah nato ini sabna wayrum pendum way pen adlaw wayrum pen oras sin minute niya in bukun nagtatali in satro sin agam islam ang biyan saja puun in agam manato labay ha kaguruan sin kita niyo kaulaman nato bangman yan natin di da pala nyo sin Allah Ta'ala pipikil na mangikat utan insyaallah subhanahu wa ta'ala na salam dua pa mga kamasan na mo insyaallah kalau durong maas na mo baliwasan niya ang kailo inasin pula siya minasin aman na kailo insyaallah salam dua ka ng tajirin doon na bay na dengan dalam itu dumah kita ni Allah subhanahu wa ta'ala kumanto pagbarakatun sin Allah Ta'ala in waktu na to ini kata ni masing kabuyan to insyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.